And they want us to go to batteries. Let's go to batteries. We don't have battery content. So let's go to batteries, according to these morons that were in our country. Let's not use oil and gas, which we have more than any country in the world. Let's go to batteries. Well, we have to go to the Congo and get it from China. But I actually stopped the war with Congo and Rwanda, and they said to me, please, please, we would love you to come and take our minerals, which we'll do. Kandi bashaka ko tujya kuri battery. Reka tujye kuri battery. Ntabwo dufite ibikoresho bikora battery hano. Ariko noneho reka tujye kuri battery. Nkuko abo bigira abahanga batagira ubwenge baba mu gihugu cyacu babivuga, reka tureke gukoresha petrole na gaze dufite kurusha ikindi gihugu icyo ari cyo cyose kuri iyi si. Noneho reka tujye kuri battery. Ni ukuvuga ngo tuzajya kubifata muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubijyane mu Bushinwa, tubikorereyo. Hagati aho nahagaritse intambara hagati ya Kongo n'u Rwanda, kandi barambwiye bati please twakwishimira ko waza ubundi ugafata amabuye y'agaciro yacu, kandi nzabikora. Take our minerals, which we'll do. Bamwita Perezida Donald Trump, umugabo utagira ibanga, akaba avuyemo Chilombo ngira ngo murabyibuka neza ko yakoresheje ibyashoboka byose kugira ngo akoreshe Perezida Donald Trump mu ntambara akomeje guhanganamo na M23, aho yahaye Perezida Trump amabuye y'agaciro yose ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu nyandiko yamuhaye, ndetse Trump nawe akamusaba, no kuvuga ngo Tshisekedi yasabye Trump uko yahagarika intambara iri hagati ye na M23 yita Rwanda, ndetse yavugaga ko Trump yazana abasirikare be bakirukana igisirikare cy'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko Trump suko yabigenjeje, ahubwo yabasinyishije amasezerano. Ni mu muhango w'akataraboneka wabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki enye, aho wahuje abakuru b'ibihugu batandukanye bo mu karere, aho Perezida Donald Trump yatumiye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Tshisekedi nk'abagomba gushyira umukono ku masezerano. Haza Perezida Sebarundi nk'umwe mu barebwa n'iyi ntambara, akaba nawe wavuze ijambo ryasoje abakuru b'ibihugu bari baje nk'indorerezi cyangwa guhagararira amasezerano. Twibuke ko Perezida wa Angola Joao Lourenço nawe yari ahari, aho yavuze ijambo, nawe yari ahabaye, ndetse akaba umwe mu bagiye bagira uruhare mu masezerano cyangwa mu biganiro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo murabyibuka muri Rwanda process. Hakaba Uhuru Kenyatta wahoze ari Perezida wa Kenya, uwo nawe yari ahari nubwo nta jambo yavuze, ariko numwe mu batumiwe ndetse akaba ari umwe mu bagize uruhare muri Nairobi process. Ariko Perezida w'icyo gihugu cya Kenya akaba nta wundi ari William Samuel Ruto, nawe yari ahabaye ndetse akaba yaragize ijambo avuga, kanajyana ibiganiro byihariye na Perezida Donald Trump. Uyu William Samuel Ruto rero nawe yari ahabaye mu bayobozi bari batumiwe, hakaba n'abandi bayobozi batandukanye baza guverinoma, harimo nka Vice Perezida wa Uganda, tutibagiwe Perezida wa Togo, aho yari ahagariye umuryango wa Afurika yunze ubumwe nk'umuhuza washyizweho na Afurika yunze ubumwe kugira ngo abahagarare. Rero nawe yari ahabaye, kandi n'umwe mu bantu bakomeje kugenda bagaragara muri ibiganiro bigiye bitandukanye. Ntabwo ari bitwe tugiye kuvugaho byabereye Washington DC, nubwo nabyo bifite aho bihuriye. No kuvuga ngo mu byashyirwagaho amasezerano harimo amabuye y'agaciro. Perezida Trump nta kindi yitaho, nta kindi ari gutekereza, nta kindi kiri mu mutwe, nta banga. Aravuze ati twebwe baraduhamagaye bati muze mufata amabuye yacu y'agaciro kandi tuzabikora, tujye kuri bati. Nubwo iyo petrole na gaze tubifite kurusha ikindi gihugu cyose ku isi, ariko abo bigira abahanga bari kuvuga ko twajya kuri battery tuzazikora, kuko ubu twahawe amabuye yose yo muri Kongo nk'uko abyivugiye. Chilombo we akaba akomeje gukoresha amabuye y'agaciro ya Kongo, ndetse abakongomani bakaba bari kubabara cyane ko ari kugurisha igihugu cyabo kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Trump rero nk'umugabo utajya urya indimi kandi ukoresha ukuri ahantu hose, akaba agaruka ku bintu ibyo ari byo byose, by'umwihariko nta banga ashyizemo n'ibintu byamenyekanye cyangwa bimaze kumenyerwa kuri uyu mukuru w'igihugu wa
leta zunze ubumwe za Amerika, aho rero yongeye kuvuga atarya indimi ko perezida Tshisekedi yamuhaye amabuye y'agaciro ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nawe akavuga rero ko azaza akayafata ubundi akigira kuri batiri. Aha rero niho intambara y'ubucuruzi itangira hagati y'Ubushinwa na leta zunze ubumwe za Amerika. Ubushinwa ubundi nibwo bufite ibirombe hafi ya byose byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariyo mpamvu inganda zose ziri mu Bushinwa zikoresha aya mabuye, yaba ku mabateri, yaba amabateri y'izi modoka za electrique ndetse n'izi za hybrid, tutibagiwe n'amatelefone dukoresha. Ibikoresho byose bikaba bituruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nta wundi rero ni Perezida Donald Trump tayari wamaze kwinjira mu ntambara yeruye yashowemo na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, niwe wamushoye muri iyi ntambara, aho yamuhaye amabuye y'agaciro ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu byo baganiraho mu ibanga ndetse no mu byashyizweho umukono, usibye guhagarika intambara avuga, ndetse iyo ntambara atigeze ahagarika, igihari nuko ubu noneho leta zunze ubumwe za Amerika zigiye kwisanzura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko abantu bakomeje kwibaza, ese izi leta zunze ubumwe za Amerika zisanzura gute muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kurangwamo intambara y'agatangaza, aho M23 ikomeje kwigarurira ibice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ikaba ikomeje kwirukana abanzi bakomeje kugenda bica abaturage. Ubu nk'uko bigaragara, intambara igiye gukomereza mu bice byegereye Minembwe, aho umwanzi agomba kwigizwa inyuma, kuko abarundi barakaye cyane, bari kuvuga ko bagomba kwihorera. Ni ibintu bikomeye cyane. Ese Perezida Donald Trump wa mugabo, ibi bintu urabona uzabishobora? Ntabwo wahara. Ni Pilot News TV, nk'uko musanzwe mubimenyeye, mukomeze mane nanjye, ndabakunda cyane, muri abagaciro. And they want us to go to batteries. Let's go to batteries. We don't have battery content. So let's go to batteries, according to these morons that were in our country. Let's not use oil and gas, which we have more than any country in the world. Let's go to batteries. Well, we have to go to the Congo and get it from China. But I actually stopped the war with Congo and Rwanda, and they said to me, please, please, we would love you to come and take our minerals, which we'll do. Go to batteries, according to these morons that were in our country. Let's not use oil and gas, which we have more than any country in the world. Let's go to batteries. Well, we have to go to the Congo and get it from China. But I actually stopped the war with Congo and Rwanda, and they said to me, please, please, we would love you to come and take our minerals, which we'll do.